Nasıl? Men çağıp atkan bak, sekri bar atkan. Şu jenim ola, bir tuğan jenim. Meniki canasıyım ölüp kaldı bu yıl. Benim nasıl şunday? Şu konuku bir benim balдар. Bununku yakası, bununku beşası. Şunday değil. Havza bastı. Mандай. Парадта элөө болуп атат. Руслан ага, хандын ненеси ушул бошонда? Хан, Актаноо, Золотой. Бар жогун ненеси ушул бекен да? Оригинал Кайберен ненеси. Bunun балдары бүт эле ошондой күчтүү болуптур да? Золотойду билесиңер эми. Өзбекстанга кетти. Хан азыр мен 40 000 доллар деле билет элем, 50ге бербей атыптыр. Ханда. Руслан ага, сиз дагы немесиз го? Бардык тарыхын, историяларын билесиз. Ушу бени тааныштырып бериңизчи өзүңүз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Агам жакшы айтып берет. Кайсы ат? Машраб агабы? Жок, эмне? Быйт агабы? О, Быйт ага! Бул жака келип коюңчу ака. Но бээңизди тааныштырып коюңчу биз менен. Күчтүү аттарды тууган экен. Жашы дагы барып калганды эмне? Ошондо. Золотой биринчи баласы да. Ошого санай бериш керек. Биринчи баласы Золотой. Золотой канча жашта азыр? 9 asy. 9 asy. 10, 11, 12. Биринчи баласы. İkinci balası. 13 жашта экен да Золотой азыр. İkinci balası şu benim balası. Bu beni sattım. 620 000'e sattım bir ülkelerime. Качан саттыңыз? Beni sat. Kışta. Кышта. Кайра өзүңүздө? Ayrı apkelben burga tutup koydular. Menam koydun amarçılık kılbayın sanattan bir erkek alıp alsın dep. Кайра коюп атасың. Başka atka koşkandan gelip olat da bu. Allah razı olsun. Азыр бул Zolotoy'dun nenesi. Hanlı nenesi. Aktan'ın nenesi. Gözümde üçü var. Şu kızlar bak. Biri kızı erkek balası. бул Biri okunan biri pay. түбү адреси кандай болуп калат бунун? Şu adresi Karabayır özümün beyin balası, biri beyin baldarı. Bu Kongalmadagi Şaylovay Palvan degendin Torat olgan, lider Torat. Oşonun balası Güranat bolgan, bir dostum alıp bergen. Oşonun balasının baldarı olup ketти да. Ата-тарага линиясы жакшы. Азыр канча жашта ушул? Өзүңүздө тууган болсо. 17'ge çıktı, 15'ge çıktı. Ne ben bilmem şu. Золотой өзү азыр эсепке 13 жашта экен. 13 жаш болсо. Бул Zalatoy ikinci baldarı. анда бул Чоңкалла канча жаш? Kança da? Bu 2010 yılkı bu. 15. 15 sekin. 2010 yılkı bu. No. Bırak. Oşodun ekine kulun algan. Tegiz tuğdu, tegiz jaradı. Jarvay kalganı yokmuş şu benim. Kızıl tuğdağı ayti dagı kvadrata men attım alasın şu. Sarattım alasın. Prema. квадрат деп чабылып аткан. Ha, oşol men sarattım balasın şu. Annene tarafım şu kalesi. Bir attım kızlar şu. Bir yıl. Annene söyle bakalım. Мына квадрат деп аны бек болсун чабып атат окшойт. Ha, oşol Биздин өрөөндө чабылат да. Чоң баш деп коет экен да бу. Башы сон экен. Чоң келле. Ya bro, beğenin canime turat azı. Bu Böyle çapanım oradan etti üçte geledi. Ha. Yüzüm oldu hep geldi. Sağınıp koktu. Kötüren olup kaldı. Bıçakla tuğsaya baladı hemen. Katta pulga satkan yüzünden koy tuğdurup alsın dedi. Şekerle tuğup yürgen be. Bircim oldu içi baş kine çıkıp kaldı. Aylan bitti erkek kolunu alıp alsın dedi. Жакшы. Davaya siz. Oğlunuzda 620 000'e satkamışım bir ülkelerde. Jakşı pul kalan. Алар ham пайдалансынар. Sarattan toptan. Aktarı var. Ha, bircim oldu hakkı kendine.